sene won fa ne maami brema woni sika wo mo mra se maami brema woni to otanam ene wo mo ko ji sika e ko ji apata no wo bo nipa kora wo mo to apata no kora free ni what edin ni yengina ye ntie bi ti aha ante why yo se wo chire nipa no mo to apata na me so pata me nana no ni dini wo so ba bia ke me fo bubu ye na ye kwa akoye eyi no kwachira ho na ye koye na ye koye edin na wo so no ye be kwa akoyi ni nyina na ye di aba eno na ye ka ho na me no me kwa na me mu wane abrampa me mu wane mabo ne bi wo ye nye wo be kwa ya ton dan no wo bra ne maame no nya awe na no kura ne na di na bi mra ane ante meja akwai why Mary meja mokwai that's ene be monim me pa cho that's ene minya na ante da be na benya kwai minya kwan fia enti o kira na awoche ye be he wanim oba pa e maame ablese wa Sompa FM agitawo aduchumu ayenkoi agitase dedi kan no ye betia ahwefo ene etiefo nyina ne amobibia akwa ba ye bisa se wapom etisei na awiei sei na woyam esi eyewo na usisi no nso so akwa kosisei aduchumu Herbal Industries ya bawram de wapom de ho nsem ema wo ene awiei ye na nyankopon nam ye nso emfie bebre aba atwam fie aduanan ne akyerenie ye di enupa etise aduchumu bites ene ne capsules no eba edwaso ye de malames no nso eba malaria duro no man couple capsules ena afen so no aduchumu tonic no eba ye no nyankopon adom aboa enipa bebre mfinhia yi mu chese enya asem koto akra awie nso sa wo hweye na mebi sase ana obeka se media no de bia na anitim ayamtim no ba ye no de ahohene asan abeka ho de amame mesa akra pusamani editi paye nso abre but o editi we because ana capsules no eboa pa eyisa wo ha wo na fru san say aya na kokoko no eka ho na empempi no esan kra de tipaye ene ayamtim no eni kika ne nyina no koko edimu akotene pa nti se wonya edutwa bites no ana ne capsules ne bi na so no no mo a eboa wiye pa bra wo yam wuda wo nan na emu ye mre kama na wutimi kona no pa awia anase enumere ka ho no etimi eboa pa obi wo no manansa wonko onya ne nan ya emfa no ha no entete no fi se wo se okoko VIP ye je no 1 Ghana ana 2 cedis nti se wanko bia ne 2 cedi wato no me pa to 2 cedi na oboaboa no no na nan no wan hwe ya obekwa akotu ya 400 cedis enso na 4 days na nke bia 4 cedis ti bomode na pe edutwa bites ana ne cases no na constipation ya yamutim no emfi wo ema wo na won so ho ento se obi kwa afafa wan hwe ya akase bia wanom nsa na enso onim nsa nom obi kwa na wachia ase life enye life ni sisi na eye ne sa no ni sisi ne mu ntine ne chese etwe no amama ya ye ne mu ma ama woje no ho enje edofo a wo hwe me na wo hie me awia yi sa wo hwe me na sa o hawe ya ye kan ebi ha opa okoto na wo sori ana ya asem na okoto wie na sa wo sori kura na se obi anyina wona bibi enyina wo ensi wo nchen wo petu se wutu wo sori by force a wutimi kura etuhwe emani su biwe kura so etimi eba wan hwe na wuti bo form akofa asam aba ye no madu tun habites anane capsules no na etimi aboa ye se the medical aka no enye enaduro asem na make enfie bebre eni atrenie na ya no madu tun habites ama ne sisia die a chesa no odin pa no severe one no ene afi ho no mama ye ho atoyen enti ye emabunu ya ye be 30 years going nene ye nuane a ye die ni ye nsu a ye num ni nyina no akoye chemicals ni chese kuye na ha yenti no ene wonya mfie aduasan kwa na osisi no na start na emu hwew na emu ya wuya na emu tutu bo moden na wo ye bema na osisi ni sha ase ne no wampɛ ho asɛm ankam ebeduru baabi no ebe ha wo ye pa me sɛ wani de ni awdrasem sɛ bobra pharmacy shop chemical shop ne herbal shop bia wo so pa edu tuwa bites ana ne cases no me dofo tie mi ye entonsuo no ensa nkototo paye no ana entobites no ensa nkoto cases no
enkasa wo nom wodi nsuo no enom to pae ne yede no ente saa na emom sa opeto pae no ana wato wope nsuo no ana wato ne nyina eye adwuma baako afe emma no a enidane haye pa no etime wiye ya na nso so emma menstrual pains menstrual disorder menstrual crimes no eno ho asem na meka na edu twa bites ana ne capsules no na ebeboa medofo number no na egu tv na nim bomode na fa na ene maame enkasa how bia wonamu na unsu hia edre mama me hawo no eba ye sei enfie sei nie enti me edro no mento sei na menom ne sei ana medical num bi afi na me fa afro ana se mawo me patro metimi afa ne sei ene maame enkasa ewo 0599 415191 0599 415191 ana 0544 174461 0544 174461 bomade na ne maame enkasa na di adwenkyere bia wo susu se na nka wasa meka na nso mentimi anka na de wo pese wote ewo ye maame yenum na wakoma eto yem no ho mawo enti frɛ no na ene ne entwetwe enkomo emfa edutwa bitasi ana ne capsules no kokko hu nsensem ene wugya wo na ene mogya wom na egya wutipaye ne ade no posa wani a ekwa ena asan ba no mama me patro me hawo ne nie me nso me frɛ na magye emuaye firi ho ebi ana wo de no enye kokko na emoma wiai utie mi bi efiti dwade nyina ho enye wiye wanum yo no ho yo bete wo yo boho wo fa ade akura ne kita na eye ade afirunsem woto na wo sɔre pe no obi nyina wo chia na wo ye atu ahwe malaria dante typhoid don eno na yede edutuwa malames no nso aba edwa so ene typhoid ne nyina ekɔ jaundice ne edwane malaria kra de ne kyese empe edutuwa malames enim ahwe edi se wotie mi awie na awie gedegede nam so aye kwa ye be samre kuntunkuna kata wo ho no enya asam koto a bomade ma wo na na bi wo ba bi wo nua bi wo dofo bi wo nchen enkoto edutuwa malames bi emfa ema wo within 30 minutes no na wate asi na de wuntumi ye no wa start say oh ye eno etimi eboa e pa na typhoid nti bebre nom ulcer duro san say typhoid ne ulcer ne ana symptoms ne se pa eno ti na duro ba bi a ya na ye ka tro se ko hospital na kwaye lab ansana ka wanom aduro san say typhoid e hawa wachi ka se twem obo ano hwew ulcer so ma wachi ka se twem obo ano e hwew edi se wo de no wanom ulcer dura na wonu se enkwa bomade na kope edutwa mala mesi bi ennom na entimi emwa patro ebreni afa enu ntine edutwa malames no pharmacy shop chemicals so ba bia wo ya wonya edutwa bi testo e bia no bisa eho ebi wo afa man couple capsules na memme dro tatahwe ye memme ntini mu adwuma no bomode na wo so pe bi na enonom na enfie bebre ni enam yade eye ewo sesi a wo sa kira be 10 years ni ntinu nim se ekọ me patro wa anu madura enam yade especially yade te se syphilis betimi no watena be 20 years enu na yi nitia na e ba bekun enti me patro be ma wo hwe me na wutie me wan kasa wutimi hu se wo be ma yesam no enkoye wa beti ne de abo nanso oba wa no tie no hu se da bi wa ho ode wo mpem e wo fom a bomode na kope man couple capsules store bi a wo bewure mu no me patro yedro no enye na shop chemical shop herbal shop baby awo bi a wo no se obi so adro a wo ton no ye no pai aya afre no na bisa no me patro me pe edutuwa malamis me pe edutuwa bites ana capsules me pe man couple capsules oni bi mpo a wo bi senti obekwa akofa bi na odi abrew afa ni e maame twetwe nkomo sa wo pe dodo bi anso a wo frɛ ye maame number yi a ede tv so ana me de etu dwa yi a me pa cho ba bia wo bia no ye beba na ya ba besom bi number no 0599 415191 0599 415191 and afa 0544 174461 0544 174461 eni maame entwetwe nkomo na ono ena obeyi wasem senyina no edi ama mpacho medamase yenso yeda se adutwumwa bites so ne yegyina ne yede Sompa Nkomo abena wie busuafo mo fanche ena niam bebre yasisi e wo show yi so tv ma we sound onye Facebook atiko mo fanche wate na nye ebo apaye nsempi fidie ho adwuma penifo guso a mo ye ntotoye eda mo asesa mo ye ho abotresa ye de asi